macho ni chanzo cha kupoteza mwelekeo wa Bwana. Chanzo cha kupotea ni macho. Vile unavyoangalia, wengine hata Biblia wasomi, wamepoteza mwelekeo kwenye network, wamepoteza network kwenye mitandao. Yeye ni wakati wa kushika simu, wakati wa kucheza magemu, wakati wa kuangalia nani amepita, nani wamerusha nini hapa, wamerusha movie gani. Wengine anaangalia mpaka saa 6 za usiku, amekaza macho kwenye movie tu. Kwenye Biblia mwambie soma sasa. Kona alita, ngoja nitasomaga asubuhi. Asubuhi anaangalia, kumekucha, anaanza kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ni mzuri ukikaa na Yesu. Yesu ni mzuri.